Malona ngā rurua Tala Fou se whapopongo Tala Fou mai Ausetalia alau Radio Samoa. Mo whaamatu mai ina matanga ruenga rasoi fua malanoina se whaamanatu ina waria e se tasi wa awhia le monkey box le wa whaapupu i le M-box whaamawina le tangata i Victoria mo le urua i teimina nei i te tonu le ono masina. Whai mai ina matanga ruenga ilo i eise so o tanga o le tangata wa awhia mani tangata malanga mai whafo mai eile masalonga o lona winga o le wa pepesi la vai le atunu. Sa no sui officer senior sui fo malanoina Christian McGrath e ta ua le teimina nei e mata i tua ia unga o le M-box e mafua mai se vai rusi ma sama toi pepesi malosi le rua a whedua sfururua. O le tausanga lea na whaamawina i e toa fitu sfuru tangata i Victoria na awhia ai na wame ona toi whai titia ina ua whai atu i pui pui. Fautua mai fo mai a whai ua awhia e siri le au mau i le whale ma whai titia peso o ta inga maisi a wae wave tele ai ona pipisi. E whiololo manu angoni ali i Tala Fou e toa lua na lawe vea i se taawale i le asona nafi a o sāwa valiana i se mangala i Northbridge i Perth po le tau le tasi le awauri. Whai mai le 9 News o tama Tala Fou e toa lua e ta isfuru anu tausanga na mātutua na sāwa valiana i le awala a e whaapua se ina soso atu le taawale ranu sirivo le Volkswagen Jetta ve toa iai reisi tamai titi ma le pou a o leisi na unai a ngai le tu o se fale na se manu e le isoria e le taawale. Na nga iane so soani whaavave na mawhai e tong fitinga, ma ave toi la ua umai le wharama e Royal Perth Hospital a watu whaatasiai ma le aveta vale. E re mai lua pesa iei se whaale tonu tau le soifua maloloina o le aveta vale ua mafuai le tūlanga ma lo taria nei le iunga o suenga o lo o whanga solo. O se tasio ingoa po se brand ua lau si la fia le toa tele mai le tele o tausanga le Godfrey's ua whaelo mai li poti le so ua whaale tonu rana au onanga tau pi sinisi ma le awha muta. O se tasi le nei o whale o loa tele i Ausetalia, pei tai ua whaelo mai le atapunio na lalai 5.5 te tonu o le isi se furu wha aso a ua sabadwadi atu le se lau tausanga o lana atau tua. O le tausanga le nei e iwa se furu dua i tausanga talo na whaatuina le Godfrey's, ma ua whaeroa e sidia ma le se lau iwa se furu awa noa whainga ruenga o le amau mawai. Whai mai le sui le company e i tau lava tau le tamau ainga e mai se awhianga o le pandemic o nisi o mafuanga o le wha le tonu ma whai ai le wha ai unga o le awha muta le au unanga o le awha tau wai le pisinisi mana a seta. Whai mai e wha apea fo i le la lao le Godfrey's i New Zealand a e wha ilua o le pulenga o tangata whai ngā ruenga lava sa o ngā tatonu i le wha ai unga ua whai ina ua uma fo i nisi o tau mwhainga e wha asao i nā i le pisinisi e le imanuia. Ua vai le Consumer Watchdog a Ausetalia le ACCC le toa tere o tangata wā awhia ni whainga tau whaavarea e au whia i le upenga te whaerangi a le booking.com. Wa ripotia le APC le tere o ripoti wa tau nu atu i le tūlanga ma mai tau wina le whaatitele i le tau sanga na tenei. Whai mai le ACC e siria ma le tolu se lau ripoti na o atu ia i lātou e whaatatau ni whainga tau whaavarea i le booking.com a ele na o tangata Australia o lo o au whiai. Whai mai mōri mawanisi na whaamatala le APC e matua fōlinga lawa e moni meo lo o whaamatala atu i whiutana inga pe a whai se booking i le upenga ta whaerangi. E mai ona tatongi tupe ai wheso o ta iatu i no fuanga na whaia iei bookings e le aini bookings whaapea ua whaia atu. Ua whautuaina le ACCC ma leo leo tangata ia whae tete ma siaki mua pe whaamaunia tūranga uma au le i whaia ni bookings. O le whaamataranga le booking.com i le APC o le tele o nisi o lato paanga e saunia mea na no fuaipo accommodation o lo oa awhia ni i meri tau whaasase ma oso whainga i rungo le interneti. Le masalomia e tau wa awhia atuai ma le au nanga a le booking.com. Ma le taramuri wa whaopopo pele bevela i Ausetalia. O le so foi ua whautuaina e sidia ma le tolu sifuru tikiri le bevela i le tele o no fuanga. O me le pone le matua i mamafa i eire bevela i le so, whai mai le maa ai tau le aso salawa ia, o whautuaina e sidia ma le tolu sifuru balu tikiri le bevela o le ai, a o le whai tua Mildura o le ao o atu i le fast food tolu tikiri. O le tele o pito Ausetalia o lo lapta ia i le tu ai ngā bevela lea, a iei fo i whai tua peo Queensland o lo ofea ngai pea mawinga lo wao le tau wha pea malolonga.
Pautuaina mai tangata ia saili no fuanga malu e no whanofuai e pei o lo fale o le library, community ma shopping centre ma ia tā puni wha malama ma toso pupuni e wha malu wai le fale e meise o le wha o ngā fo i oiri ma air condition. Ia o tala nāle pei diu Samoa mai Ausetalia le nei fo iaso pa soi foia.